Dobar dan, ja sam Ljubomir T. Grujić, nekadašnji redovni profesor Univerziteta u Beogradu. Ova situacija sa našom zemljom i našim celim narodom, posebno na Kosovu i Metohiji, me je prinudila da učinim još jedan pokušaj da se ona reši na jedan pošten, častan, zdrav, mirnodopski način po ustavu ove naše zemlje. Zato ću sad da podnesem njegovoj ekscelenciji, predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću i svakom od vas, svakoj državljanki, svakom državljaninu, svim državljanima Republike Srbije, javnu optužbu protiv gospodina Tomislava Nikolića, predsjednika Republike, gospodina Ivice Dačića, predsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika Vlade, Vlade u celini i svakog od 175 narodnih poslanika koji su 13. januara ove godine usvojili rezoluciju Narodne skupštine. Ovaj dokument ima 3 dela. Prvi deo je javna optužba, drugi deo je predlog svakom od 75 narodnih poslanika koji 13. januara ove godine nisu glasali za rezoluciju Narodne skupštine i svakom od onih 175 narodnih poslanika koji jesu glasali za rezoluciju, a odlučili su da poštuju Ustav i zakon ove zemlje kao iskaz narodnog opredeljenja, narodnog stremljenja i narodnih težnji, da pokrenu ustavni postupak za razrešenje cele situacije, što je detaljno objašnjeno u tom drugom delu u predlogu. Treći deo je molba svakome od vas, draga sugrađanko i dragi sugrađanine, državljanko i državljanine Republike Srbije, da svojim učešćem na javnim zborovima koje treba da organizuju i za koje molim da organizuju političke stranke, političke organizacije, politički pokreti, udruženja građana koji poštuju Ustav i zakon ove zemlje, da se na tim zborovima daje podrška narodnim poslanicima koji pokreću ustavni postupak za razrešavanje ove situacije i detaljnije tome objašnjeno u tom trećem delu molba. Sada ću da pođem da predam taj dokument njegove ekscelenciji, predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću, a potom predsjedniku Narodne skupštine doktoru Nebojši Stefanoviću, za sve narodne poslanike, predsjedniku Vlade Ivici Dačiću, prvom potpredsjedniku Vlade Aleksandru Vučiću i Vladi u celini.
Pošto sam upravo izašao iz sedišta vlade i predao, kao što sam rekao, taj dokument, da biste mogli detaljno da se upoznate sa njim, sa razlozima za njegovo podnošenje, sa dokazima za protivustavno delovanje i krivična dela gospodina Tomislava Nikolića, predsjednika Republike, gospodina Ivice Dačića, predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade, vlade u celini i svih 175 narodnih poslanika koji su 13. januara ove godine usvojili rezoluciju, kao i da se detaljno upoznate sa predlogom i molbom. Dalje će da vam bude prikazan dokument u celosti. Iz tehničkih razloga tekst na YouTube-u se ne vidi najbolje. Ceo tekst će da bude prikazan sa određenom brzinom. Pročitat ću zato početak dokumenta, potom pred kraj zaključak javne optužbe iz koje proističe predlog i molba kao posljednji deo ovog dokumenta. Dokument ima još i dodatke koje neću da prikazujem, da čitam, zato što ceo dokument možete da dobijete ako pošaljete e-pismo pod naslovom optužba, predlog, molba na moju e-adresu. Ja ću odmah da vam pošaljem ceo dokument u PDF-u. Dokument počinje sljedećim tekstom. Njegovoj ekscelenciji predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću, Andrićev venac broj 1, 11.000 Beograd. Predsjedniku Narodne skupštine, doktoru Nebojši Stefanoviću, svim narodnim poslanicima, Narodna skupština, Kralja Aleksandra 1, 11.000 Beograd. Predsjedniku vlade Ivici Dačiću, prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, vladi Nemanjina broj 11, 11.000 Beograd. Državljanima Republike Srbije, sredstva javnog obaveštavanja. Javna optužba protiv gospodina Tomislava Nikolića, predsjednika Republike, gospodina Ivice Dačića, predsjednika vlade, ministra unutrašnjih poslova, gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade, svih članova vlade i svakog od 175 narodnih poslanika koji su usvojili 13. januara 2013. godine rezoluciju Narodne skupštine za njihova antiustavna delovanja i krivična dela protiv države i naroda. Predlog. Svakom narodnom poslaniku, od njih 75 koji 13. januara 2013. godine nisu glasali za rezoluciju Narodne skupštine, i ostalim narodnim poslanicima koji su rešili da poštuju Ustav i zakon, da pokrenu ustavni postupak za rešavanje nastale situacije i da predsjednik Narodne skupštine dr. Nebojša Stefanović omogući svakom narodnom poslaniku, dodatak 1, da pročita ovaj dopis o kome ih obaveštavam, dodatak 2. Narodna skupština, Kralja Aleksandra 1, 11.000 Beograd, odnosno posle sam video da adresa Narodne skupštine glasi Narodna skupština, trg Nikole Pašića, broj 13, 11.000 Beograd.
molba svakoj državljanki, svakom državljaninu, svakoj političkoj stranci, svakom političkom pokretu, svakom udruženju građana koji poštuju Ustav kao iskaz narodnog opredeljenja da podrže ustavni postupak za rješavanje nastale situacije. Javna optužba. U ovom delu se iznose delovanja i dela gospodina Tomislava Nikolića, predsjednika Republike, gospodina Ivice Dačića, predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade u cjelini i 175 narodnih poslanika koji su usvojili 13. januara ove godine rezoluciju Narodne skupštine. U tom delu se daju i dokazi i jasno se navode članovi Ustava koje oni krše svojim delovanjima ili članovi krivičnog zakonika kojima su njihova dela i delovanja krivični prekršaji koji se kažnjavaju. Ova javna optužba počinje sa uvodom u kome se objašnjavaju razlozi zašto se ona podnosi. Drugi deo je šiptarski terorizam, rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i delovanje oružanih snaga KFOR-a i EULEX-a na Kosovu i Metohiji, u kome se prvo po 2.1 izlaže organizovani šiptarski terorizam potpomognut iz inostranstva radi uništavanja Republike Srbije otimanjem Kosova i Metohije. U drugom delu po tački 2.2 oružane snage KFOR-a i EULEX-a deluju suprotno povelji Ujedinjenih nacija, rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 12. juna 1999. godine i suprotno Ustavu Republike Srbije. Treći deo 2.3 izlaže stvarno stanje na Kosovu i Metohiji i četvrti deo 2.4 šiptarsko uspostavljanje nelegitimne vlasti na Kosovu i Metohiji. Treći deo javne optužbe glasi: protivustavna delovanje i krivična dela gospode Tomislava Nikolića, predsjednika Republike, Ivice Dačića, predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade, svih ostalih članova vlade i 175 narodnih poslanika. Prvi poddeo ovog trećeg dela, 3.1, glasi: rezolucija Narodne skupštine od 13. januara 2013. godine, kojoj se pokazuje kako se u rezoluciji prečutkuje stvarno stanje na Kosovu i Metohiji i pokazuje se kako su odredbe rezolucije u stvari kažnjivo krivično delo. Drugi poddeo trećeg dela javne optužbe glasi: protivustavna i krivična dela vlasti, njen državni udar i njena nelegitimnost. U ovom delu se izlažu delovanja i dela vlasti kojima se krše Ustav i koja podležu krivičnom zakoniku kao krivični prekršaj i ta dela su kažnjiva po krivičnom zakoniku. Naslov trećeg poddela trećeg dela javne optužbe glasi: Briselski sporazum, njegovo donošenje i ništavost. Gospoda Tomislav Nikolić, Ivica Dačić, gospodin Aleksandar Vučić i vlada u celini su prihvatili Briselski sporazum. Briselski sporazum je protivustavan i protiv rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Detaljne dokaze o tome je iznela Demokratska stranka Srbije i oni su objavljeni na njenom prostoru, tako da svako može sa njima da se upozna i oni ovdje nisu ponavljani. Prihvatajući Briselski sporazum, oni su gospodin Tomislav Nikolić, predsjednik Republike, gospodin Ivica Dačić, predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, gospodin Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade i vlada u celini,
Oni su učinili niz protivustavnih dela i niz krivičnih dela kažnjivih po krivičnom zakoniku. U ovom dokumentu se detaljno iznose dokazi za to. Briselski sporazum je posljedica rezolucije Narodne skupštine od 13. januara ove godine, o kojoj je naprijed rečeno da je jedan duboko protivustavan akt koji u sebi sadrži mnoge odredbe kažnjive po krivičnom zakoniku. Četvrti poddeo trećeg dela javne optužbe je zaključak. On glasi: a. Gospodin Tomislav Nikolić, koristeći položaj, ugled i autoritet predsjednika Republike i snagu vojske. b. Gospodin Ivica Dačić, eksploatišući položaj, ugled i autoritet predsjednika vlade i moć ministra unutrašnjih poslova. v. Gospodin Aleksandar Vučić, iscrpljujući značaj i autoritet prvog potpredsjednika vlade. g. Svi ostali članovi vlade koristeći svoj položaj vlasti. I d. 175 narodnih poslanika koji su glasali za rezoluciju 13. januara 2013. godine su sa umišljajem delovali i deluju suprotno Ustavu i zakonu. Oni sa umišljajem izvršavaju prethodno navedena krivična dela. To jasno potvrđuju i navedeni u prvom delu ovog dokumenta iskazi gospode Nikolića i Dačića. Delovanje vlasti dovodi do sljedećeg predloga koji se upućuje svim narodnim poslanicima. Nadam se da mi vi, narodni poslanici, ne zamerate što uzimam slobodu da vam, kao narodnom poslaniku koji 13. januara 2013. godine nije glasao za rezoluciju Narodne skupštine, ili kao narodnom poslaniku koji jeste 13. januara 2013. godine glasao za rezoluciju Narodne skupštine, ali je potom rešio da poštuje Ustav i zakon. Predložim da svi zajedno pokrenete ustavni postupak za razrešavanje nastale situacije koji će da obuhvati: prvo, podnošenje zajedničkog predloga gospodinu Tomislavu Nikoliću da bez odlaganja podnese bezuslovnu ostavku na položaj i funkciju predsjednika Republike. Ukoliko gospodin Tomislav Nikolić to odbije, da se Narodnoj skupštini podnese zajednički predlog da pokrene postupak za njegovo razrešenje prema članu 118 Ustava i članu 15 Zakona o predsjedniku Republike. Ovo je Narodnoj skupštini oko 500 državljana pismeno predložilo 9. aprila 2013. godine. Skupština to nije do sada stavila na dnevni red. Drugo, podnošenje zajedničkog predloga vladi da podnese bezuslovnu kolektivnu ostavku. Ukoliko vlada to odbije, da se predloži Narodnoj skupštini da narodni poslanici glasaju o poverenju vladi. Treće, podnošenje zajedničkog predloga Narodnoj skupštini da raspiše opšte izbore. Ovo predlažem jer je dužnost narodnih poslanika da poštuju Ustav i zakon, na što su se javno zakleli i to garantovali svojom čašću, da zaustave protivustavno uništavanje države i, pošto mislim da ovo je jedan od najboljih ustavnih mirnodopskih načina da se omogući državljanima Republike Srbije kao izboru i nosioci njenog suvereniteta da donese odluku da li sadašnja vlast treba i dalje da vodi Srbiju ili da se izaberu drugi ljudi i političke stranke koji su svojim životom i radom dokazali da su verni narodu, njegovoj volji, njegovim opredeljenjima, njegovim vrednostima, da poštuju Ustav i zakon i, ako budu na vlasti, da će da daju primjer celom narodu u oživotvoravanju Ustava i zakona. A jedan drugi analogan način je izložen u poslanici peticiji, otvoreno još uvijek za potpisivanje na prostoru Udruženja građana Srbina okup. Sljedeća molba se upućuje svakoj državljanki, svakom državljaninu, svakoj političkoj stranci, svakom političkom pokretu, svakom udruženju građana, svakoj organizaciji koja poštuje Ustav i zakon ove zemlje. Verujem da mi nećete staviti primjedbu što sam slobodan da vam, državljanko, državljanine,
Republike Srbije, da vam, političke stranke, politički pokreti i udruženja građana, koji poštujete Ustav kao iskaz narodnog opredeljenja, narodnog stremljenja i narodne volje, uputim ovu molbu da podržite prisustvom i možda javnim istupanjima na narodnim zborovima i saborima, da narodni poslanici u Narodnoj skupštini pokrenu bez odlaganja ustavni postupak za mirnodopsko rješavanje nastale situacije, kako je predloženo ovdje u prethodnom odeljku, čiji je naslov predlog. Mislim da bi najbolje i najefikasnije bilo da političke organizacije zajednički održavaju narodne zborove i sabor širom Srbije i da ih održavaju redovno, periodično, dok Narodna skupština ne raspiše opšte izbore. Molim da na svakom zboru govore predstavnici više stranaka, pokreta, udruženja i pozvani pojedinci. Bilo bi dobro da broj zastava stranaka, pokreta, udruženja ne bude veći od broja primjeraka zastave Srbije. Ako ste imali interesovanje i strpljenja da pročitate ovaj dokument u celosti, ja vam se toplo zahvaljujem. A posebno ću vam biti zahvalan u ime svih koji su još u martu ove godine, oko 500 državljana i državljanki Republike Srbije, dok sam skupljao potpise javno u Knez Mihajlovoj od 1. do 31. marta, potpisali zahtev Narodnoj skupštini za smenjivanje gospodina Tomislava Nikolića sa položaja funkcije predsjednika Republike i smenjivanje cele vlade. Molim vas da o ovome obavestite što veći broj naših sunarodnika. Hvala vam puno.